Каражыгаш мал базары 1-сентябрь Аксы району. Аттардын, жылкылардын, тайлардын бааларын тартабыз азыр. Тугандар кеттик. Кунан канча болот атат экен? Кунан баасы 53 миң, а? 53 болот. Базадан көрсөтөт азыр. Шулдан куран экен. Аке, көк аттан баазын айтып койсоңуз, канча деп атасыз? 100 деп атам. 100 миң деп атат. Жашы канча? İşte. Atğanlar. Kança oldu at? Bazı. 65 mi? Yaşı buşta şöyle ha? Buşta gel. mi? Çakan. Жаза койго малгара кыйнай турган ат экен. Бени канча деп атат? Бени, буну. 81 ге баа болуп тургандар. Чоң бекен. Жашы? Жашы канчада? 7 экен. Мына кара чаргынан 55 деп атат ээси. 45 ге баа болуп тургандар. 55 миң чакан. Малга минем дегендер, койго айтарам дегендер, мына ушундай кунандарды алып минсеңер болот. Такыга кандай? Дос. Такыга. Кагыт а? Кагыт а? Азо эмес. Бе 80 миңге баа болуп тургандар. 80 миң. Чоң бекен. Doğru çoğun be. Yaşı kançada ki? 3 azı mı? 2 azı mı? 2 azı. İsti kança oldu ki? Kunan mı kuştu? Kunan. Kança da odası? Bazı. Süzge tatlı mı? Yok, videoya giriş koyun. YouTube'a. YouTube'a ne? Siz özünüz tartmayın. 80 ming be? 80 ming dolaptır. Bağ oldu mu oldu mu? 65 ke verilmedi. Ulan. Kaç oldu? Bunu sürekli tartayı verin. Formazı var. Жаңазый. Ат 78 ге bağ oldu tuğanlar. Moyunlu qaraqla moyunlu. Düştü. Күшті ат екен. 78 миң болуптур. Тугандар, аталуучулар, Каражаш мал базарына келиңиздер. Ушундай жакшаттарды алсаңыздар болот. Кара керпе 2 азы. Жашы 2 азы экен. 100 деп атат ээси. 100 миң. Bulundu be 70 mingге баа болуп турган. Bulundu be. Мына бул жерде кашка 5, 72 болуп тургандар. 80ден нары деп турат. Мына ушундай бээлердин баалары. Тойлорго ушундай көптөр бээлерди, байталдардын бааларын киргизүүнү суранат тугандар, киргизип атабыз. Көрүп, лайк басып, бөлүшүп коюңуздар. Тору бе, чакан бе экен, ортодо. Жашы канча десиз? 3 кулун алып тугандар. 51 миң болуптур. Баазы чыкса сатам деп турат. Мына бул торгунан 49 миңге баа болуптур. Канча деп турат өзүңүз эке? 55. Жакшы алайын. Чакан ортогунан экен. Базарда жыл. Тойлорго, сойгонго
Ben aldım gelip top olmadı. Hazır jaraytın amuran ekan. Bulundu be 75 bin volt. 75 binge bermedi. Tuğanlar. 80 bolsa verem dep turat hazır. 80. Jorgo da odat. Aa uyda kança oldu öyle uyda? Uyda kança olgan ekan? Uyda 80 boldu öyle. 78 bolgan ekan. Uydagi baga berem dep odat. Koy olmaydı bile. Qara ger be. Ekazıylık. 80 binge verilmedi ha? 80 binge verilmedi? 85 görmeptir. 90'ga çıksa öğretken ekemiz. Atılganlar. Semiz be. Qarmasanızlar buna. Üstü takta dep koy, takta. Hurmatly YouTube көрермандары, mana shunday videolarni kirgizib turamiz. Like bosib, bölüşüp подписаться knopkaсын basıp qo'yingizlar.